Ka Meghalaya Democratic Alliance lane ka sorkar MDA2 kabalaya lam daka parti NPP mynta kamit kinsa bujli shuki minister kenthop ya saungut naka parti NPP arngut naka parti UDP iway naka parti HSPDP bat iway naka parti BJP ti minister lane ki kenhun Myntri jongka sorkar MDA2 kiban shah penher shuki mynta kamit kilong urakam sangma ubedai education minister naka parti NPP Komingwon Ombon ubedai food and civil supply minister naka parti NPP kakong amparin lingdo kabedai ka health minister naka parti NPP Marcus and Marak ubedai PHE minister lane Abu Tahir Mondal ubedai power minister naka parti NPP Paul Lingdo ubedai tourism minister naka parti UDP Kermen Shilla ubedai revenue and disaster management minister naka parti UDP Shakler Warjiri ubedai sport minister naka parti HSPDP bat elhek ubedai animal husbandry and veterinary minister jongka parti BJP ki minister kiban sami bujli yakitei ki prangut bat kibasa bam smai mynta kamit naka parti NPP kilong UMLA ka jirang uba sotanes sotun UMLA ka Raiso Belpara uba Timothy Dishera UMLA ka Jowai Wailat Miki Pasa UMLA ka Dalu uba Braining Sangma naka parti UDP haka jaka uba Paul Lingdo bat Kermen Shilla kinmi bujlino da uba medba Lingdo bat uba Lakmen Remboy naka parti HSPDP haka jaka uba Shakler Warjiri enmi bujli da UMLA ka Motion Road constituency uba Methodius Tkar bat naka parti BJP haka jaka uba elhek enpenmi bujli da uba Shanbor Shulai ubedai UMLA naka South Shillong constituency